Ngomongin Dasta. Ngomongin Dasta. Emang asal usul lu dari mana? Lu siapa? Lu siapa? Bapak lu siapa? Lu anak siapa? Lu dari mana asalnya, Andur? Pantes gak sih lo ngomongin kasta? Lu siapa? Bercermin. Lu siapa? Kasta lu di mana? Gue bilang juga apa? Jangan ikut campur orang ngurusin anak. Urusin aja anak lu. Lu udah bener belum ngurusin anak? Emang lu bisa ngurusin anak? Lu bisa aja ngurusin laki orang. Bukan ngurusin anak. Kalau orang ngurusin anak, lu gak usah banyak protes. Nah, lu aja gak ngerti gimana caranya ngurusin anak. Gak boleh gitu, Andur. Makanya jangan kebanyakan ngurusin laki orang. Lu itu cocoknya ya berbicara tentang tutorial gimana caranya jadi anak durhaka. Bikin tutorial gimana caranya ngurusin bapak orang. Gimana caranya ngerebut laki orang. Andur. Makanya kalau ngomong cermin dipakai ya, jangan buat pajangan, biar manfaat gitu loh. Selamat siang, Andur, spill dong gimana caranya ngerebut laki orang. Satu lagi, spill dong Andur gimana caranya tutorial jadi anak durhaka. Jangan lupa Andur. Andur, atau spill tutorial caranya jadi ani-ani independen. Pengusaha lu, ayo tutorial dong jadi ani-ani independen. Cucok deh buat lo. Emosi aja dia. Daripada lu capek nyala-nyalain gue, nyala-nyalain orang, jadi saksi palsu, lu minta maaf aja susah amat sih sama ibu kandung. Nih gue contohin ya, saya Puji Ibrahim minta maaf kepada ibu kandung saya kalau kemarin saya sempat memfitnah-fitnah ibu saya melalui teman saya di media sosial. Semua itu adalah kesalahan saya. Udah akuin, udah selesai. Lu ribet banget sih. Ya, gitu aja. Minta maaf, selesai. Apa sih susahnya minta maaf? Susah ya minta maaf ya? Nggak mampu minta maaf. Orang kaya nggak mampu minta maaf. Minta maaf aja, minta maaf. Nggak usah narik-narik orang. Andur, lu gak usah ngatain hidung orang. Gigi lu dulu kayak apa gigi lu? Hah? Ingat gigi lu kayak apa? Nah, gigi lu.